Potpisivanje peticije kojom je Forum žena Prijepolja obeležio i početak globalne kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama ima za cilj da skrene pažnju na to da su ubistva samo najvidljiviji i najbrutalniji pokazatelj nasilja nad ženama i da posjeti nadležne na važnost adekvatne i blagovremene reakcije. Da je nasilje nad ženama jedno od ključnih društvenih problema govori podatak da je u prethodnih 10 godina u Srbiji ubijeno 326 žena u slučajevima porodičnog ili partnerskog nasilja, a od početka ove godine ubijeno je 33 žene. Današnjom peticijom dajemo podršku inicijativi ne samo zbog sećanja na ubijene žene, već i zbog podrške ženama koje trenutno žive u situaciji nasilja kako se nijedno ubistvo više ne bi desilo. Ono što moram da napomenem, oni koji ne budu danas u prilici da daju potpis ovde na platovu Doma kulture, to mogu da urade u prostorijama televizije Forum. Potpisivanje peticije trajaće do 1. aprila naredne godine. Naši sugrađani i sugrađanke za veliki broj ubijenih žena krive neadekvatno postupanje nadležnih organa u slučajevima nasilja. Sve te statistike o stradalim ženama usled nasilja nad njima govore da negde nešto nije u redu, da generalno u društvu nešto nije u redu. Ja mislim da mi u značajnoj meri jesmo društvo nasilja. Što se tiče naših organa, da vrše dobrih poslova, ne bi do toga ni dolazilo. Veliku odgovornost snose pravosudni sistemi, jer za te stvari trebalo bi po nekim hitnim postupcima ili kako već to može se uredi, da se ta odgovornost i kazne da počinioci odgovaraju što pre, što hitnije i što duže. Podaci govore da u Srbiji svake godine između 30 i 40 žena bude ubijeno, dok svaka druga u nekom trenutku života pretrpi nasilje od strane partnera ili člana porodice. Trpljenju nasilja doprinose ekonomska zavisnost od partnera i uticaj patrijarhalne sredine. Ako sam patrijarhalna, da moram da trpim svakodnevno batine, to je jako teško. Podržavam ovu akciju, nema pravo niko da bije nikoga, ni ono dijete svoje ne smije, mora da ga vaspita kako treba. Zašto vas briga? Šta će sredina misliti o tome? Brinite o svom životu, o kvalitetu svog života. Pa nasilje sigurno nema opravdanja, a poruka bi bila da treba prijaviti. Mreža Žene protiv nasilja i Autonomni ženski centar pozivaju da ne budemo nemi svedoci i svedokinje nasilja i ubistava žena, već da potpisivanjem peticije damo svoj doprinos u borbi protiv nasilja. Potpisivanje peticije trajaće do 1. aprila, nakon čega će Mreža Žene protiv nasilja prikupljene potpise uz inicijativu za proglašenje 18. maja danom sećanja na ubijene žene žrtve nasilja predati Vladi Srbije, Narodnoj skupštini i Odboru za ljudska i manjinska prava.